salele ngaphambi kokuthi sifike kuleli hora ezengisakhile ingosi yethu la sikhona into ethinta abantu abafana nami nawe ezinye zakhona ziyadabukisa ezinye zakhona ibabuhlungu ezinye zakhona siyabuya sizokhala zesikhala inyembezi enjabulo isikhona isombululo nesolution kuyona ngoba kwinhlangano i-organization ibizwa ngethulelela sekubingelela mfana khona sikwamukele kukhosi usazi ngakingela nathi ibohlele bele emakhaya namhlanje siphethe story esidabukisayo unika isithombe umlaleli hey abathi kunzima sengizobe ngasegate ngiyangena lapha negate nenze kugcwele ngayo ngiyazi ukuthi abesenza last week labantu bezindlu basemlazi naba la esangweni kodwa ke sike siba attend namhlanje sizokhuluma ngodaba olubuhlungu i-GBV South Africa kunokuthi iphele iyaqhubeka sinosisi la sisiwalinyazwa umuntu wesilisa obedriver amatekisi lapha eClermont asuka eClermont ePentown engathi ke wamshaya ngesando emobeni wamshawaza ngikhipha amehlo wamshintsha umbulelo ehlathini so udaba lakho lubuhlungu ngoba namaphoyisa abengamsiza umsola yamaka udakaza ambophe apha ngithini ngisho counseling baza ngisho bathile ngisho counseling bese sibehlele mama into yenze ngoJanuary le January this year what if lo muntu be serial killer ngoba police swamshiya emobeni ejethe umbulelo amaphoyisa mangabe ekhomisa ukugede ngomnjengalo amehlo awuboni ngoba abahlala wawaqhumisa nje bazochaza wawaqhumisa nje ngamanje amathambo lawo so isimo sakhe njengamanje esinzima gameza esokuthi uzofuneka sigoqe isigqoko sicele ngisho ukudokotela ushabalala eshoti ukuthi asele ngoba sizofuneka bakwenza operation amehlo njengoba nje alimala kwehla lezi inyama ziyavaleka manje zivala lephathe la kufuneka bakwenza operation. Okay. Look, sisihlukene udadewethu because the family udaba ngathi sizokala ngathi uzoqina ukushuba uma umuntu osheshayo ukuthuka nomuntu osheshayo ukuzwela zesikwenze lithuka yakho lolobili ukhala usuku lonke ungakwazi ukuthi ucisha kancane umsakazo wakho kule mzuzwanyana kodwa uma ukuthi uzokwazi ukuba nesibindi somlalela ukwazi ukungena kuma details alo ngempela just ukuthi sikwazi ukuthola isisombululo so ungakwazi ke ukuhlala nathi dadewethu asicingele sikomukele kukhoze kuseni kunjani okay bafuna browser uyaphinda kodwa sithi yakho siyakuzwa manje ngithathe ngosuku lesihlakalo kwenzekani into osekhumbulayo ngikhumbula ngokukangisePhayithani emgaqweni bengihlala emgaqweni ePhayithani ngingahlali ekhaya emgaqweni bengihlala khona nje ngingahlala ekhaya ngingamehluphayo usebenza so ubhuti lo ngosuku lokho waqhamuka ukuthi ubhuti engimjwayele ubhuti ubejwayele ukungisiza mangabe kukhona into engiyifunayo leyo muntu like oyisa impilami so nami ngingathuki mangabe eqhamuka ngithe ngithi ngiyajika ekhoneni mangabe nginalokuyo eThekwini ngibona imoto ipakile imhlophe engayijwayele angajwayele ukuthi ufika ngayo angiqhwebe ngihambe ngekuyena mengimbuza ngithi ufunani athi mina cela ukuthi ngimphelezele khona la efuna ukuya khona ukuthi nami ngumuntu enginankinga naye ngimjwayele athi uzongipha imali ngingene emotweni sihamba singayi la sijwayele ukuya khona simgaqo sithathe omunye umgaqo mangabe ungathi i-Hillcrest sihambe njalo ngo-Hillcrest sihambe njalo ngibuza ukuthi siyaphi athi mina ngingakhathazeki ngisaba ngithi cha sihambe ithe mangabe iphela ngasePholophone engathi uya ngaseNtshongweni ngimbuze ngithi kanti siyaphi mina angiye emobeni ngoba lapha kugcwele ukutholakala abantu befile athi mina akusuela mina ungibuza lowo mbuzo usangisaba yini okay ngizokubamba lapho ngathi ngenkathi useyiclient lakhe bengijwayele ukuthi uma ngisuka lapha pick up khona liye kwakhe ngiye ngiyobhuka nawantu cha besijwayele ukubala famasiye enkantolo khona usipawu lapha eceleni bezibaya vele sonke emotweni okay yes then ngifuna ukubheka ukuthi besisikanani isikhathi eseyiclient lakho ngoba ngibuka indlela ubumthemba ngayo nawe mayeqhweba ukuthi awunakuthuka kho umuntu ocela ukuthi aphelezele emagade makusawenziwa leyo no Jeremy wabike amaphoyisa okay asiqale ngawe usushiyiwe lapho esekushayile njengoba desho umdu wenza kanjani awusaboni ukuthi ukwazi ukuthi uTotobuzo uzofinyelela uthola khona usizo
Yebo, so ngasisengene emotweni-ke wavuka isicabha wathi angihle emotweni ngize ngala ngakuyena. Uma ngiyehla ngize ngala ngakuyena aqale angishaya ngibona ukuthi uyangishaya nami ngizama ukuba and akayenzi lento lejwayele ukuthi iyenzeke uyashaya ngilwe nami ngithi ngizama ukuyibhiliselela futhi abone ukuthi ngiyamhlula ngamandla bese yangikinya futhi uthe mengikinya kube yila ngiphelelwa khona amandla bese ngiyawa ngoba mkhulu ngomzimba mase bhedana hlala phezu kwami ngomzimba wangixamalazela wase yangipressa izandla zombili wadonsa isandla ngaphansi kwamata wemoto la kulento yokupressa iy'nyawo wase yangishaya ngayitshela ukuthi uyadlala kusenesiphambe esisando ngathi mina bomalume ungangilimazi wangishaya ukuqala ngakhala ngathi mengithi ngiyakhala wase yangikinya futhi ngalesi esinye isandla wayeseyaqhubeka yangishaya imvalo kangizange ngisazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngaquleka ngaphapha amandla kwesikhathi ngithe mengiphaphama sengithi ngivula amehlo awasavuleki ney'nyawo ayisahambi ngoba ngishaya zonke amalungu omzimba nasemaqaleni nasemadolweni ngishayile ngibona ukuthi kodwa ngeke kungisize ukuhlala la phakathi ngoba kufanele ukuthi ngizame indlela yokuphuma ngizame ukugaxa ngamadolo ngibone ukuthi ngiyagaqeka ngilalele imoto ukuthi iduma ngakuphi ngabe ngithi imoto iduma ngala ngishona ngakulelo sayidi ngaze ngakhula ngaphezulu ngisele ngikhula ngaphezulu ngase ngiphelelwa amandla ngiyawo ngathi kodwa uNkulunkulu ngicela ukuthi ungisize noma ngathiwa ngilapha kodwa ekhaya bawuthola umzimba wami noma ngingasaphelanga la phakathi emobeni bese ngilile imoto iduma ngibize kakhulu ukuthi ngicela ningisize ngibizile umlungu mase ngikhulumisa ngithi mase ngilungeza ukuthi khona umuntu omemezayo basho ukuthi khona umuntu omemezayo base kule-ambulensi yaphinayo sikhuluma namaphoyisa ase-Hillcrest asithumela amaphoyisa ase-Pinetown nawo athumele ukuthi azobuyela ithina ngokwakho muzakhumbula wadlula kusiphi i-stage samaphoyisa icala and yiphi into oyitholayo njengencazelo oyishowayo ukuthi lokhu kwenzakalayo isathu ukuthi yena ngoba ngizokuthiwa iy'ntolo zokuthi umsola kaboshiwe manje aziyo amaphoyisa afika kanye mina wase-Pinetown ngisasesibhedlela kanye waphindanga kafika iphoyisa so nje abazi yini ongafika sikusize nayo njengomphakathi waseNingizimu Afrika njengamanje yazi i-counselling yokuqala edingakalayo uzokwazi ukumukela iseyintsha letenzeke ngoJanuwari kade ubona unamehlo useshawe ngesando akuzwakali nezinethaneza kahle yini enye ofisa ukuyibona yenzeka ngifisa ukuthi umphakathi wase-South Africa uzosiza ukuthi kutholakale lo muntu owangilimaza ukwazi kwakho usahlala lapha ehlala khona yebo usuhlale 316 eClermont uhamba nomama wakho manje okay mhlawumbe nomama ngimfakela ma elakho nje nawe ongalifaka ingane esikhulumile yachaza konke lokhu yini umuntu olalelo kozinzi inkulu zamaphoyisa ngoba kuyamangaza ukuze ukuthiwa umntwana kaboshwa buthini yini ufuna ukuyibhodla enhlizweni yakho nongafisa abantu bakwazi ukuthi benisize nayo Eningizimu Afrika ngiyabonga ukuthola leli thuba uMabongadlamini uMakajabu engingathanda ukusizakala ngakho ukuthi ngicela ukuthi amaphoyisa bani masifika kona sibeka iy'khalo zethu esuke zijule njengalezi basisize udaba bangaliyekeleli kuzothi wena olimalelwe kube wena njalo othatha ufone ukuze kumseshe ukuthi ngisacela ukubuza ukuthi kwenzakalani akhulume lokho akushoyo okubonayo ukuthi akusilona iqiniso uthule ulalele kona athi ngizokufonela khululeka ngizobuyela kuwena kuphela amasonto uzophinde uqale phansi uphinde ufone ukuthi ngisacela ukubuza abantu ukuthi kwenzakalani kangangokuba ngagcina sengibonile ukuthi into yamaphoyisa ayikho ngoba leli cala ngilivule ePinetown yalithatha ePinetown yalesakandengezi kandengezi umseshi wakhona akafikanga ngisho ukufika wahlula ngisho sengimfonela ngisekhaya ngithi mina umseshi uTembe lo cha owakandengezi uNgcobo engamfonela ukuthi baba ngisacela ukuthi ufike ngoba ingane ikhona pass out wathi ngeke ngikwazi ukuza
ngoba namhlanje ngiyoholela ubaba impesheni. Yeah. Ma'am, so ukhala kakhulu ngokusiza amaphoyisa. Mntu asivale umfowethu ngokuthi usuhambe wafika phi nodaba lokuthi sithole amaphoyisa province manje siwayeke lawo ejeshi nanokuthi usesi-engagile u-social development akwazi ukusiza ama-social worker be-Catherine. Esikwenzile sifike kubona babekhala counseling salekelwa-ke uDr Mpanza noMkhumbuli. Okay, yes. Sebemsizile Sinokwanda labo baba elibokhoza kakhulu abenza i-profession yabo sebem-assistile umqala ngokum-assista sahamba so-approacha futhi u-KZN Deaf and Blind nabo njengamanje bathile nayo sesibem-assist. Okwamaphoyisa ngi-approachile ubrigadier uNgcolosi yes wazama uku-activate uPenel uSikhakhane. But-ke besingakazi i-feedback ukuthi biyiphi up until izolo ngoba sebeza ukuthi nanto ukhoza sebeyapusha ngithuleleni nakho umama ukuthi uthole i-call esivele kumseshi ukuthi ushayiswe imoto umfana usesibhedlela umseshi ade ngakusho sonke lesikhathi esikhakhani uCaptain umsolwa lo ushayiswe imoto. Yes isheshile okay. Bathi-ke umseshi ngazi ukuthi usemtholile-ke manje useboshiwe kodwa kade ngaba sonke lesikhathi umseshi ubemazi umfana engamuboni. Alright, it's fine. Asilindeleni ukuze ukuthi bazothini. Nto wena uDavu lazi kangcono. Yini ocabanga umphakathi ngiyazi uma bahluleka ukuchaza kabanzi. Yini ayidingayo kakhulu lo mndeni? Awudinga nje i-support ne-training kakhulu ne-operation yokuthi ngibe ngasabona akwazi ukuthi azenzele izinto nokuthi ayokwenza i-operation esibhedlela ngoba inyama lezi wamshaya amathambo la ngesandla aqhuma ehla. So-ke manje ayavaleka amehlo. So sitheke nathi ukumnika i-support asilethe uPhakamani umuntu osedlule lesi simo azokwazi ukumcomfort yes ngoba thina singakhuluma kade sikhuluma into yabo engekho enqolweni zethu. So kuPhakamani khona yamcomfort na. Ndabenza wona lesishakalolunye sabankulu umuntu shi number futhi. 06 kodwa qala bangangifoneli khona uhluphiwe uPhakamani umoya wami namhlanje nje ukuthi uzofuna inyama. Yabo.